الله أكبر الله لا إله إلا الله. الحمد لله ذي الفضل والإنعام توحد من أتاه بأمين الانتقام ووعد من أطاعه بجميل الثواب والإكرام وأشهد أن محمدا حث على فعل الطاعات وحذر من المعاصي والآثام صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الله عنه صلى الله عليه وسلم قبل موته يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله من أواخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم وهي وصية مباركة تجعل المسلم يظن أن مولاه سيرحمه ويعفو عنه. الظن في اللغة تدل على معنيين، أحدهما اليقين والآخر الشك. فمن الأول جاء قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يوقنون، وقد يأتي بمعنى الشك والتهمة كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يأتي الله سبحانه وتعالى جم أورال إني من kambiranɗo yedduɓe mo ɓen letti musuɗe o foti ɗoftiɓe mo ɓen baraji mawɗi e teddungal heerungal. ɓe yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko feeñuɗi e suuɗiɗi. miɗo seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko allah subhanahu wa ta'ala. miɗo seedo nelaɗo meɗen muhammad oɗo ko jiyaɗo makko wona kafiriɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli fiyo o ɓanginan en kaɗo diina, o sendidirana en ko honɗum dagi ko honɗum harmi, ko honɗum hanuɗe wadde ko honɗum hanuɗen accude. oɗo nelaɗo o serali gurdam makko ɗam fuu himo rerɗina e waɗugol ɗoftareji rentina e geddi. yo allah juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e ɓeygude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. ɓaawo ɗum kono yo jiyaɓe allah si yo on huugol allah subhanahu wa ta'ala. hulida allah waɗugol ko o wima acca ko o wima ya accu kon. sa wi hiɗa hula allah tawi ɗiɗiɗi ala e jungo maɗa haray ko wonɗa e wi'ude kon
ko wiyete hulowo Allah Allah wi yo waɗe kon acca ko Allah wi yo acca kon kawla tawɗo no jikkini oɗo jikku no siftori oɗo sifa haray mo wi'e hulowo Allah kono neɗɗo tawɗo faala o waɗa ko mettimo o acca oɗo wiyatake hulowo Allah idan haray hulgol Allah ngol ko waɗugol yamirode makko ɗen acca haɗode makko ɗen ko ɗum ɗo woni kulol Allah ngol haray ari e nde ɗo deftere wiyetede sahih muslim no filli hadise on oɗo wondiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo Jabir bun wata gooto e moɗon mayi si wona hara himo sikki Allah sikke moƴƴe himo jikkugol Allah jikke moƴƴe go'o tawo ko needi hakkunde neɗɗo e Allah subhanahu wa ta'ala jikkugol Allah jikke moƴƴe ko dewal e dewe ɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri yirrewirmo kanko subhanahu wa ta'ala jikkugol Allah jikke moƴƴe ko sifa e sifaji yimɓe gomɗimɓe Allah ɓen jikkugol Allah jikke bonɗe ko sifa e sifaji naafiqiɓe ɓen oɗo wasiya nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e sakkitode ko jeeya ɗum e sakkitode wasiyeji maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam saga nde ɓe wasiyi ɗum ɗo no holli hari ko wasiye wonɗo e waynade wasiye wonduɗo e barki mo tawata no waɗa julɗo on no tanƴini wondema Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo mo addi hoore ndiɗo leydi landaki mo waɗimo e sifa mo o faala o landaki mo o yamirimo ko nafatamo o haɗimo ko lorratamo o landaki mo oɗo accitirtamo ni tun oɗo wonira lorrugol mo wonira tampingol mo wonira lettugol mo o wino kanko subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima fi honno Allah lettanta on si on irritike nemaji makko ɗin on jarnimo e dow majji on gomɗinimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on gonginimo ko fi honɗum o lettanta on no jeeya e sifaji Allah ɗin mo waɗi ko moƴƴi o jarnaymo kadi himo andi fiyake tagore makko nden himo andi ko hombo woni moƴƴinde ko hombo woni bonnude fi honno lettanta on idan haray ko wiyete sikke kon mi wi no jogii ma'anaji ɗiɗi no arde noon ko alquran konngol zan no ara ko alquran hara ko yaqin wano arde e oɗo aya ni ɓeɗo yimɓe yahunoɓe haɓugol fiitabintingol diina Allah kan o wi ɓeɗo yimɓe wiinoɓe wondema tanƴininoɓe fotta e Allah subhanahu wa ta'ala o zannu mo ɗo wiɗo wona zannu mo sikke qala alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ɓe wi'i ɓeɗo tanƴininoɓe hawrugol e Allah ɗo holli zannu oɗo ko yaqin e nokku ko wiɗo kanko subhanahu wa ta'ala inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a ɗo kalimatu zannu on ko shak e tuhma ko sikke e tuumugol idan haray oɗo sikkugol Allah ko wonde e yodde muɗum wona sikkugol bal ko sikke fellitugol الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أمته أن تحسن ظنها بالله
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني. نلا صلى الله عليه وسلم himo yamira mofte makko ɗen yo mofte ɗe moƴƴin sikke majje on e Allah subhanahu wa ta'ala. oɗo wondiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyeteɗo Abu Hurayra o wi wondema o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka ɓe wi kamɓe nelaɗo Allah wi'i Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ana inda zanni abdi bi, min miɗo nokku ka jiyaɗo an on sikkinmi ɗon. si o sikkilan ko moƴƴi ko ɗum wodanimo, si o sikkilan ko boni ko ɗum wodanimo. قال المناوي أي أعامله على حسن ظنه وأفعل به ما يتوقعه مني فليحسن رجاءه وأنا قادر أن أعمل به ما ظن أني أعامله به فالمراد تغليب الرجاء على الخوف. oɗo cernojo wi ma'ana oɗo hadith al-qudusi ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko faandi ɗo ko o gollodiray e ma an neɗɗo on no sikkirɗa non, no tañƴinorɗa non o warrate ko non o warrama. idan ɗum no wima ya a moƴƴi jikke maɗen e Allah subhanahu wa ta'ala, ya a tañƴinor Allah moƴƴere wota tañƴinor Allah bone, ya andu Allah subhanahu wa ta'ala o wallinoma himo walludema, idan o walloyte kadi o yejjitali fiima fewno nde a wonali hay fus o wodinima, o yejjitali fiima fewno nde wonɗa tawi a gaynanta hoorema hay fus o wallima, wona fewno nde wonɗa waɗɗa yamiroje makko ɗen accuɗa haɗeje makko ɗen, wona fewno ɗon o woppayma o accudema e hoore ma, wona ñande nde tawoy kadi a golli a gayni a wawana hoorema, wona nden ñande kadi o woppayma o accudema e hoore ma. idan wono tawiri noon o yejjitalima ado wodede ma, o yejji tawitama kadi ɓawa nde woni ala, o moƴƴinoke ma ado a wadde hay fus, wona nde golluɗa o bonoto e maɗa. ɗum jeeyaka e jikkuji makko ɗin kanko subhanahu wa ta'ala. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه himo sifo ñande nde kanko e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓittino makka haa tawi ko maaɓe doga ɓe yalta ɓe naata e ndeɗo ladde makka, tawa ladde nden ton kadi no ɓitti ɓe, tawa ko maaɓe naata e fammere ɓe suuɗo. ñande nde ɓe naatuno ka fammere, ɓeɗo heeferaɓe iwtiri ɓaawa no ɗaɓɓita, ɓe ari haa ka hunduko fammere hiɓe ndaara ɓe ɓe jokki tawsinaɗo naati. seydna aboubacry o wi o tiggiti ka hunduko fammere tawi mo renti teppe arɓe ɓen no ndaara, o sowndi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama. nelaaɗo so tawi goɗɗo e maɓɓe ndaari jooni sengo teppe muɗum ɗen o haynoto en goy. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama tabintiniri mo honɗum jikkugol Allah, jikke moƴƴe. ɓe waɗi ko ɓe waawi wadde kon, lutti ko Allah watta kon. idan o wi ya Aba Bakr ma zannuka bisnayni Allahu salisuhuma.
ko honɗum tañƴiniɗa heɓa yimɓe ɗiɗo ɓe tawi ɓen ko Allah woni tammo maɓɓe o hon tañƴiniɗa heɓay ɓen heɓataɓe si wona moƴƴere. idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli ɗo honɗum neɗɗo julɗo on so a waɗi ko wawɗa wadde kon lutti ko a wawata kon ko ya a moƴƴin jikke maɗen e Allah subhanahu wa ta'ala anda o yeɓatama. fa ida daqat bika al umur fa ahsin zanna bi mawlaka wa qul ya Allah ida btulita fasiq billahi faqul ya Allah إذا مرضت فأحسن ظنك بمولاك فقل يا الله إذا نمت على فراش الموت فأحسن الظن بربك وقل يا الله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ستوي تيجي نجل نرنيمة لني بتودي ande a yoɓaali o okkima haqqille ko faamodirra e tagoro nden a yoɓaali idan ɗiɗo ɓuri sattude coggu piiji ɗi marɗa ɗin fof madama ɗiɗo o okkima ɗi wata a bonnu jikke maɗen e Allah subhanahu wa ta'ala taƴoɗa moƴƴagol makko ngol e maɗa taƴoɗa na e Allah subhanahu wa ta'ala ko tawi hawlorgol ma ngol Allah subhanahu wa ta'ala kanka konguɗe maɗen hollali ɗum nafata. idan neɗɗo julɗo on kala ñallal ngal no weetiri kala no alhaali makko on fewdori o marama o fonta juuɗe makko ɗen o nodda si wona Allah subhanahu wa ta'ala kadi himo andi o mo woni noddude ɗo ko nanowo hito makko ngon sutiɗo nokku makko on anduɗo alhaali makko on wawɗo waɗandema ko o faala ko lere kala mo o faala wawɗo dandudema ko holi kon kadi lere kala mo faala. innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. fiyake makko on so faalama wadde wona no ditugol reniyo ko kanko tu woni waɗowo hunde nde faala wadde nden tawa o nodditali reniyo o wiya tu yo won wona so o wi yo hunde wonu goto arata wiya ko fi honɗum nde wonani so wi kadi hunde wonta goto arata wiya fi honɗum nde wona la muaqqiba li hukmihi so o gayni ñaawude waɗa o pinanti jokkita ina ɗum ɗo gasa nan ala. idan hoolo oɗo hoolora oɗo kala alhaali ma on no woni ɗi ko kanko wi'i himo nokku ka jiyaɗo makko on sikkimo ɗon o wi ya sikkuma ko faalaɗa o wiigol ya sikkuma ko faalaɗa o ko kamba wona yamirore ko kamba. si a faala moƴƴere ya sikkuma ko moƴƴi si hiɗa faala ko boni sikkuma ko boni ɗum mana yewtan nde mana mum on no way ko wi kon faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur na yamirore noon mono faala yo gomɗi mono faala yo yeddu ɗum ko kamba noon. idan neɗɗo yo jikku Allah subhanahu wa ta'ala jikke moƴƴe. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يخرج الله سبحانه من النار رجلين ويقول لهما كيف وجدتما مسيركما فيقولان سر منقلب وسوء مسير فيقول لهما ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد ثم يأمر بهما إلى النار فيسارع إليها أحدهما ويبدأ الثاني فيقول الله للذي بادر إلى النار ما حملك على ما صنعت فيقول يا رب عصيتك في الدنيا وأنا أستحي أن أعصيك في الآخرة ثم يقول للذي أبطأ ما الذي حملك على ما صنعت فيقول يا رب حملني على هذا حسن ظني بك حين أخرجتني من النار ألا تعيدني إليها فيرحمهما الله معا ويأمر بهما إلى الجنة. إمام مسلم وفلني إن أول ما كن الله صلى الله عليه وسلم
wondema nelaɗo maaki si woni darngal darama ñaawore gasi mo kala yehi ka haani yahude ɗon yimɓe yiite ɓe yehi ka yiite yimɓe aljanna ɓe yehi ka aljanna nokku tan mo ala ton ka wone o wi allah subhanahu wa ta'ala yaltinoye yimɓe ɗiɗo ka alɗi nder yiite o darna ɓe o landoɓe ko honno tawruɗon fiyake moɗon ɓe inna tigi tigi on men heeɓi battane bonɗe allah subhanahu wa ta'ala wiya ɓe ɗum ɗon koko juuɗe mum golli ko joddi golle moɗon naɓi on ko yaaɗon ɗon min mi toñata hay goto min allah mi wonaali toñowo jiyaɓe am ɓe ko golle mum bonɗe ɗen naɓi on ka yiite ɓe maaki allah subhanahu wa ta'ala darna ɓe seeɗa inna ɓe hoote ka yiite ko wonnoɗon ton gooto e ɓeeɗo worɓe ɗiɗo doga tinnaya oya on darto subhanahu wa ta'ala darna wuggiiɗo naatagol ka yiite on ene ko honɗum fawma wuggagol yahgol ka yiite o wiya allah ko mi woni aduna mi yeddene ton hara miɗo hersa mi yeddema aduna mi ara laakara ɗo kadi yeesoma mi yeddema ko ɗum waɗi mi wuggi naatogal ka yiite ɓawde yemne ɗala e mi naato oya dartiɗo yahaali allah subhanahu wa ta'ala landomo an ko honɗum darnuma a yahaali ko mi wima yahu ɗon inna allah miɗo jikkuma jikke moƴƴe miɗo andi a yaltintalan ka yiite nattalan ton kadi yurmede ma nde no ɓuri ɗum idan allah subhanahu wa ta'ala inna malaika ɓen ƴetteɓe naɓanonomi ka aljanna ndaren ɓeɗo ɗiɗo nafa jikkugol allah jikke moƴƴeren oɗo dartiɗo mo yahaali konngol makko ngol ko hunɗum allah miɗo andi a yaltintalan e on soñja ɗon addami ha ɗo yiltalan ɗon kadi miɗo andi moƴƴuki makin no ɓuri ɗum yurmede ma nden no ɓuri ɗum idan ɗum ɗo ko hollugol misal fiiti yo faame nela sallllahu alayhi wa sallam waɗi mise buy ko feƴƴuno e ko fewndi e ko arata fof ɓe misani en fi en faam ɗum ɗo hollali si wona wondema an neɗɗo on a hana bonnude jikke maɗen e allah subhanahu wa ta'ala mo wonɗa e rewde bimbe kikiɗe jemma ñalorma on si a hoolaki oɗo a hoolorali oɗo a waɗi oɗo no woodi wallowo ma ɓuri o a waɗi no woodi anduɗo fima ɓuri o kippowo fima ɓuri o haray siɗa faala tata julgol ko waɗi haray ko golle maadidi ala subas man jogiɗa idan waɗu ka ɓernde ma allah subhanahu wa ta'ala o wallata keefeero e hoore julɓe ɓen waɗata himo nennana noon heefreɓe ɓen ɓe bonna julɓe ɓen himo nennana ɓe ɓe bonna e hoore julɓe ɓen allah subhanahu wa ta'ala wallata toñowo e hoore toñeteɗo si a waɗi ɗum ka ɓernde ma a sikki allah sikki bonɗe so a sikki allah walla e gujjo e hoore wujjeteɗo allah walla e bonɗo e hoore moƴƴo a sikki allah sikke bonɗe haɗa sikkat allah sikke moƴƴuɗe allah wi alayhimo walla bonnowo hay nokku ko wi koye mo nenna inna allaha la yumli lizalimi hatta ida ahadahu lam yuflitu allah nennana e bonnowo kono wallatamo so a sikki allah walla e bonnowo a sikki allah sikke bonɗe so a sikki allah wallata julɓe ɓen allah wallata yimɓe moƴƴuɓe ɓen a sikki allah sikke bonɗe idan neɗɗo on o jikke allah jikke moƴƴe o jaɓa o hoolo allah ko o wondi ko moƴƴinoɓe ɓen moƴƴu ɓen inna allaha ma alladina ttaqaw walladina hum muhsinun allah no wondi e ɓen tawɓe ko huloɓe allah himo wondi e ɓen tawɓe ko moƴƴinoɓe ko faalaɓe moƴƴingol o wondigal ɗo ko honɗum ko maiya nusra komo wondi e maɓɓe ka wallugolɓe ka sembingolɓe o wallayɓe o sembinayɓe o accataɓe hoore maɓɓe aqulu qawli hada
واستغفر لكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على الهادي البشير المصطفى. أيها المؤمنون، وفيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا فيه يتراهم الخلق حتى إن الفرس لترفع هافرها عن ولدها غشية أن تصيبه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة الله أحد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أساني فإنك غفور رحيم. وفي قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: سأرضيك في أمتك. يتي الله سبحانه وتعالى ترمو يجولنا صلى الله عليه وسلم بين غور مابbe den e sahabaɓe maɓɓe ɓe. ko onon gomɗinɓe ali ka deftere imamul bukhari ka imam muslim hadis mo abu hurayra radiallahu anhu wa ardahu filli o wi o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka allah subhanahu wa ta'ala yurmede ko o tagi kon ko yurmedeji temedere. o sendi ɗiɗo temedere capanɗe jeenayi o mari ɗum ka makko laakara ton. o addi geɓum gotum ko aduna ɗo. o wi koye kun geɓum arkun ɗo ko e kun ɗo tagore nden fuu woni e sendude. koye kun ɗo nenejo woni yurmede ɓiɗɗo muɗum. koye kun ɗo wallowo wallata mum e wallude. koye kun ɗo yiyata hay puccu no towna hormore muɗum nden fi wata yaaɓu ɓikku mum kun sabu yurme ɗo. nde yurme nde wotere ɗo ko nde ɗo sendaka aduna ɗo. idan himo heddini capanɗe jeenayi ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. haray ɗum ɗo ko honɗum woni e yulude? ko wonma e wiide si tawi yurmede yurmodira ko woni ko aduna ɗo kon fof ko kum geɓum gotum ɗo sendana tagore nden gila ara ka hawre leydi ha ñande ɗo iwa e hille no heɓade kum bajjum ɗo ka capanɗe jeenayi on heddi ton ta tañƴuna faɗoye ɗon enquête ta a kontu hoore ma e faɗo yoɓɓen ton ko waɗi ko heddi ton kono ɗuuɗi. si a konti hoore ma emo heɓota ɗon haray a woni neɗɗo jofojo sabu wona ko lellata woni ton. bi mana ko ya moƴƴin jikke maɗen allah subhanahu wa ta'ala jaɓa hooloɗa on yurmede ko mari ɗum fof wona fi hoore makko o mari. wona ko yurminira hoore makko, wona ko yurminira leydi, wona ko yurminira kammo, bal ɗum ɗo ko mari ɗum ko fi wi'a ɓe yo salligo juula ko ɓe marama. idan si tawi goɗɗo ronkoye heɓude ɗo geɓal haray o hayri wala dande kono no woodi ka heɓo wona ko lellata. idan kanko abu hurayra radiallahu anhu wa ardah kadi o filli wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki si hara neɗɗo gonɗinɗo on no anduno ko allah subhanahu wa ta'ala mari kon e lette no fotata o wi o tañƴinata mende allah nde gooto tañƴinana ko ɗen goo. o maaki si tawno hara keefeero saliiɗo ko wadde ko allah wi kon
saliiɗo accude ko Allah haɗi kon si ono annduno yurmede Allah nde no foti ɗuɗude hay keefeero gooto heɗano ko yurmede Allah nde ko honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam faandi o maako maɓɓe ɗo ko ya a tumbindir hakkunde piiji ɗiɗi bayna al khawf wa raja ko si hiɗa huli si a daɗay acca ko hacca haɗoya kan ko si hiɗa huli si a daɗay waɗa ko wiya yo waɗe ko si woni noon ha ka sakkitode yiya a ɓurnu ko wiyete kon raja o kono o raja ɗa o wona laakara tun Allah mari moƴƴere wona laakara tun Allah dannata julɓe ɓen wona laakara tun Allah wallata julɓe ɓen idan ka adna kadi raja an woodi adna no mari raja ta ƴettu pijini fof bugoɗa gaɗa to inna ga ala Allah subhanahu wa ta'ala ɗo kadi julɓe ɓen no hani jikkude mo no hani andude wondema kanko subhanahu wa ta'ala yurmede makko nde naafi tutun ga kadi himo jogui yurmede ɓe waɗi ɗo misal kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo Umar bun Khattabi radiallahu anhu filli ñande goo nelaɗo no waɗoye gere ɓe arti hiɓe nangi yoga e yimɓe ɓikkoy no toon neneɓe no toon islam on no newni si julɓe ɓen e hefreɓe ɓen fottiɓe wawi folude kala ko ɓe ƴetti e junngo heferaɓe ɓen siko yimɓe siko jawdi ko kamɓe ji jiyan ka ko gonko ɗo lasdi muɗum o idan hiɓe addori ɓikkoy hiɓe addori neneɓe kaɓe ari ɓe mooɓi ɗon hiɓe jooɗi fowti sonnajo goo hayni ɓikku muɗum kun gere sendino hakkunde maɓɓe kono jaka julɓe ɓen addori fuu o hayni ɓikkun kun tun o landaki goɓɓe jontena ko bobo anne o hayni mo tun saabu giggol e yurmede ko jogani ɓiɗɗo makko on kon o dogi o ari o kutti ɓiɗɗo makko on o bakke makko mumni o hulali hay goto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanti gite maɓɓe ɗen ɓe ndaari o sonnajo ɓe faala jonnude ɗo saaha baɓɓe nder ɓe maaki yeetelan o sonnajo ɗo o dogoɗo ari ƴetti kum ɓikku mum ɗo bakke mum muyni o no waawi ƴettude kum mbogu e nder yiite ɓeni owe oɗo hayso piyama o haɓɓama waɗama hunde ƴettu ɓiɗɗo makko mboga yiɗo wawata nelaɗo maaki awa Allah no yurme jiyaɓe makko ɓen ɓuri ko oɗo yurmete ɓikku muɗum Allah no yurme jiyaɓe makko ɓen ɓuri ko oɗo yurmete ko ɓikku makko ko idan ɗum ɗon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi misal no tuma go no wowle ronke famede kono si misal waɗama famete ɓe waɗi ngal ɗo misal fiyo sahaba ɓen faamu ko ɓe woni e makude ko ñande wo Allah no mari yurmede Allah no yurme Abdullahi bun Amru radiallahu anhu o wi wondema ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe jannguno ka surat Ibrahim ka anabi Ibrahima maaki ɗon rabbi innahunna adlalna kasira min annas Allah ɗi sanamuji majjini yimɓe ɗuɗuɓe o watti ɗum honɗum ndaren needi yewtugol ko honno julɗo hani yewtirde Ibrahima alayhi salam o wi Allah ɗi sanamuji ɗo majjini yimɓe buy ɓe woni sirkanoɓe ma ɓe woni yedduɓe ma faman tabi'ani fa innahu minni Allah kala e yimɓe ɓen jokkuɗolan e wotin ɗingol mangol ko men wa man aswani mo yeddilan jokkirogol ɗi sanamuji fa innaka ghafurur rahim an Allah hiɗa mari yurmede hiɗa mari yaafuye o innali Allah yaafotoɓe o innali Allah yurmeteɓe kono noon himo andi si Allah no faala yaafade ɓe yurmeɓe yaafuye makko ɗum ɗo no holli julɗo on neɗɗo wurɗo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴata koye neɗɗo ɓay o boni neɗɗo no wawi bonde Allah moƴƴo e makko o moƴƴa Allah moƴƴoyo e makko kadi moƴƴere arande nde Allah waɗanta mo nden ko yo moƴƴu taw ko waɗi ko si Allah moƴƴi ma si moƴƴa wona fi a jangi fewirta wona fi hiɗa alɗi moƴƴirta wona fi hiɗa tawi jaahu e ndimu moƴƴirta ko si tawi Allah moƴƴike ma
walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada sinano yurmede allah nden e ɓural makko ngal goto mo laaɓatano goy ɗo ya wakkitade mantoɗa jala goɗɗe e hoore majjire nde o woni andu kadi ɗo an kadi ko moƴƴere allah adduma ɗo idan moƴƴere allah nde o moƴƴe ma arɗa ɗo nde himo wawi moƴƴade e goɗɗo kadi o ara wata feƴƴintin haala oɗo ko annabajo ni kono ndaaren konngol makko ngol ɓe o woni e wolde mumɓen ko yimɓe sirkoɓe pellete mo ronno ko wola nangol konngol ɗo ka kono o wi mo ɗoftikelan jokkilan e hoore wotinɗingol magol allah ko min e makko kefe mo yeddilan jokkiregol sanamu ko an andi ko wattamo ɗum mana konngol ngol koye juuɗe ma o woni ko an andi sa yurmetemo nadama ka dina yafoɗamo e si tawi a accama jokka ko jokkiol lettoyama ko an andi o jangi ngol ɗo konngol annabi isa alayhi salam ñande nde allah noddoytamo yawmal qiyama subhanahu wa taala sofanike en ka lannode suratul maida allah noddoya isa bernamo addoya ɓe wiɓe isa ko won kañum woni allah ko kanko rewete kanko nene makko o darna ɓe inna ya isa a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahayni min dunillah ko an yeeti ɓe yimɓe yoɓe rewe an enene ma naafi allah anda ka isa alayhi salam ko honɗum jaadi allah min mi yeetaaki ɓe sina ko yamirɗalan ko yoɓe rew allah gooto on ko ɗum yettinno maɓɓe joni noon min a ƴettanno ka leydi accuɗaɓe toon komi wi toon mi annda kono ɓe jokkuno ko an annduno fi maɓɓe on toon ko raɓɓiɗi kon si a lettiɓe ko jiyaɓe ma lettuɗa sa yurmomaɓe kadi ko amanɗo yurmede ndaare konngol ndaara an kadi hoore ma so tawi ko ni wawɗa e hoore yimɓe wonɓe yeddude ɓen koni jogonɗa mo jogani ko yimɓe yedduɓe yurmede wonna moƴƴuɓe ronka yurmede ka ko wi kanko isa allah ɓaawo nde mi iwi ka leydi toon ko an wonduno e maɓɓe toon ko an andi ko honɗuɓe jokkuno toon min mi anda falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim tuma nde ƴettunoɗo alan toon ko kan an andi ko an wonno e ƴewde koɓe jokki min mi anda fof ko ɓe jokkunomo joni noon ko raɓɓiɗi kon si a lettiɓe in tuazibuhum fa innahum ibadu si a letti ko jiyaɓe ma lettuɗa goto wata wolde goɗɗum si a yurmamaɓe ko jiyaɓe ma yurmaɗa goɗɗo wata wolde goɗɗum idan ɗum ɗo no holli honɗum neɗɗo on ko yo o gollu golle makko ɗen o accude allah e golle makko ɗen allah o torete yo o waɗu wiyetake o waɗi o yamirtaki kala yamirɗo allah e probléme neɗɗo noon no yamira allah rawa andagoy si a wi allah waɗay ko hay pay kumma ko ngawa rewde ko waɗe ko innata waɗu jeejamo waɗu ka kono sa wi allah lette kaarijo allah natta kaari aljanna andi ɗon a yamiri allah subhanahu wa taala heɓi probléme annabi yunus alayhi salam ko ɗum woni probléme makko o wi yimɓe makko ɓen so gomɗinali hande e janggo e faɗɗi janggo allah allah lette adda lette hoore moɗon te kanko allah ɓe haaldade hande weetiniɓɓi janggo weetiniɓɓi faɗɗi janggo weetiniɓɓi lette arali ɓe jalkitimo ɓe aybinimo ɓe jali ɓe wina ayi ko fenani jokkuɗa honde lette ɗe woni o hersi o dogi o yalti idan toro allah subhanahu wa taala yo waɗu hunde tawi o waɗi neɗɗo on koye o jogito e gurdam makko ɗan piiji ɗiɗi hunu andu allah noma lette yonayɗe ɓeeɗo yimɓe yedduɓe allah hande ko kamɓe ɓuri ɓurude yawmal qiyamati arata taw kamɓe ɓuri ɓurde sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani en si aroyama wiyamo adama nda ɓe ɗo adama wiya ko jelo yahata ka yiite subhanahu wa taala wiyamo wulude kala temeɗɗe jeenayi capanɗe jeenayi e jeenayi ko yahata jeel ko gooto yahata aljanna e nder wulude kala ɓiɓɓe adama e hinoma ɗo hino karama ko on timma wulude ata sa yaari ɗon enne yurmede ala lakara ka kono no woodi sengo ngo yontirta tawa tañƴinoto kono pellet ɗum ɗon ko saabit e nder wuluure yimɓe fof ko goto yata aljanna
nden noon ko honno etorto hawna on gooto ko ma wakkilare e hologo Allah subhanahu wa ta'ala ma jikka Allah jikke moƴƴe ma anda wana kadi wakkilare maɗa nden tun fi hiɗa ɗuuɗi horugol fi hiɗa ɗuuɗi juulugol fi hiɗa ɗuuɗi janngugol fi hiɗa ɗuuɗi okkugol wata a fellite ɗum a moƴƴiri no woodi waɗi ɓe ɗum ronki few ɓe ronki ɓe nder janna no woodi kadi wuuruɓe e hoore geddi haa woni dernier minute Allah yurmaɓe fewni ɓe ɓe moƴƴi Allah moƴƴi e maɓɓe idan julɗo on o hawtiniri e ɗiɗo ɗiɗi o yaada e majji si woni ka lannode gurdam makko o ɓurna ko wiyete kon arroja koya a jindu hiɗa huli hiɗa reeni hiɗa tañƴini noon kadi wona ɗon wata a fellito ta taƴa sa taƴi ka a perdi sa felliti amali a perdi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا برحمتك بدل أسرنا يسرا